Kalayo alik ay Dorcas ya Deputy Commissioner jompe East Kasial District halur ka rally balak penya na ka Vishwa Hindu Parishad haka Atrik u April kum kaseng ni buram ya baru kinyam Andre haka cukup poru ni dawa ba kiberu kiriban buram markeliang ka ike jingja ka ba pen bitar ya kum ya kaseng bagi kunjung cak bendri baru kawe ba Atrik u April kini ki VHP kumbang ki Vishwa Hindu Parishad kila pelong ya karali ke bastang dalam tina lum injury bat kilayat du haki di jungkalaban haka singi sandi kepada kasih boleh bat haka ni ke kawe ke jing ke hapur bekiat ti halaban ni utak kila sange habar ke laban President Judge bat hantu kilayah lah bagi slogan ki jongki Jai Shri Ram bat kumta terter kani ke kalong kum kadak ban provoke i Kristan jong kani kecela bat kum kasengi imla ban chus ngapcar ki ka ba sungulingo kalong ba hatuas ni ki dandu ki pulet jong kalaban PS hindi kimshim lale ya kunu ka kimshim lale ban pelat iki tuki beriu ban ong ba kinya chakmat hindi kila shulong tangki nong petkai bat ngi kondang ru ya kacing bamla jong ka laban PS bante lakam yakini ki nong buat nyam ba baharu ba kena pentut ru ya ka nyam jukiwe pat kum kini ki boro ngin mla ban kum kaseng ngin mla ban shimsting ba hakani kesni ngila yo kren disi bangyong ba dan kamru ba kinong ilam jong kani ka VHP bandi ban penstom iki namar ba kajing le ka jungki ka along sabapalat ba ki pentut ya kaya kayeng kelong ba ban penting pensmit kani kajing ya rali kamlong ke hindi kalong tang kajing penipo ki nongya lenti ki osunguru ba kum kini ki beri ki badon hakani rali ki ong ba in penkelaya kami kalaya syaka Hindu state bat kum jubu ba ka ke ba jah Gujarat riots bagi Muslim ki ba adab kinja kum jui kinja syashilong ti kum kita ki ka seng ka pendramjur ya kani ka organisation Vishwa Hindu Parishad bat ka kentu iki bor penyat bakade ban le no bat ka ju por ka kro ka basai si kinu kinyam ba kum ka seng ni buram mi pi inde piru pi ban buram markeliang kum gini kisni ni la shay ka de Good Friday bat Easter Sunday ni la shu yo jing te biar bagi dan ka tu ka ni kin hun kimut ba ki bamut banyak darali ni la let ya keren UDC nakaliang jung disi ong ba kamsim don ya kunu wata or kumjur nakaliang police department andre lada don kum kita ki kum kasengi ni pendramjur pala ta ki bor penyat kimla bante lakam ki kasengi kencim gela ka jong kasing jam ka kani kala ajan ru Atrik u April ni dangwan ta singi thodi te ni imut ba kabor penyat nak kapor kan peji ya ki jing bakala ending ipat bagi sungap jarjar teng i bagi sing balang deki ya rally deki ya position deki le bakala kan kunu mordor ya tu kami di kila asya kendang kila asya wat endi bali pat aku kini ki sing pat kabor ka no shil ka bor punya kilo shiliang kum kita ki ngi ngak ban priang tingila ong UDC ba kidai ban shim mordor kidi macam action mordor dari habade begini ki VHP bagi ban khot iki ban saman iki bat ngila ujor bakumnu hakasni sandi kila I permission ku mengitip kan karam navami ka kila ski celebrate habu all over India haka live hutare de bale pat haka jila ka jungi ki pelong kan Atrik Januari kata di singi uble kani ka kamdi ka long tang ban provoke Kristan ki jungi hari gestia te ngi la ujori uba udi ban shukos no kam kloi kini ki VHP bat penstom ki kat kum kin don an terus VHP fin budian kum kini jing pernyam kasing ton mla ban simsting bat ngundang ya budi nak por bat kum mengila ya kram budisi ba lasim tiyo hi adin balakut ka next Friday ni saya kendu yang budisi ban pet ya ka senjam bu lasim
Terlada ka. Ni sepe ya hatu puah dagi musim kia na kono banta bangi la ujor ki ini sa shimya la ka jong senja bakala bandon kum kita kirali la shaya sni ne kibe ki kenhun balang jong ke balik nyam hindu te kum kita ki na ka liang jong disi ki ong ba ki kampat ai permission yunu na ka liang ki tanat bor pulet tu ki ong katahi ba kim simtep ba kadon kum kata ki boro te hindai lalaki ya keyboard beri page bagi pulit hi ki di ban te lakam om kum ta te kasing kan cemi la ka jong kasinja ni buram me ka borok ki nyam hende kiru ki di ban buram markeliang ini ladaki ki pentut ya ka jingne nyam ko cumi jika jingne nyam ki Kristen ha ka Good Friday ka Easter ka Christmas tingiru la don ki puja ki jongki ngiru kum kasing ni bol ki isu niat ki bagi don niat rally hak por puja ni rum le kunju ban pentut iki kum bagi pentut ini bagi ong India is a democratic country the biggest democracy in all over the world te iki kum ha laban kibun ki nyam ba shong khle antu ngimdi ban pun wanra ya kata kajing ya per nyam hapdeng ki para brio la don kum kita ke kum ka seng hi ngim la ban snapchat ngin sim la ka jong ka senja nak kata kadon ni kajing yo jingbet nak kaliang jong DC bukin yo ban niat ya kan garali kendai hadu mentang idang file ki RTI bat idang pet kum ya ke permission ke application ke juki ke nam takanu kanong rem ki apply wah di kata ini salah mencuba